Hello beautiful people, today on the 250th street, you know what I mean, is kabisa kabari, it's all about trend Kumihanda yose yo mu Rwanda, muri Africa, kwisi hose. So ngiye uri kukugezaho ni Rio Kankala Kalas 23, me born to preach the stories of the street, me from the hood where no Babylon on the street. Me speak for the forgotten talent up to the succeed one, the Rio Rastaman, call me the bomb boy of the KJero. So mwabeza mubwira ngo rero amakuru meza cyane agezweho muri showbiz nyarwanda mu myidagaduro n'ahandi hantu ushobora kuyasanga usibye the one and only TV, Road TV. So you need to do subscribe, like, share and comment kugira ngo tujye dukomeza tugukubita ibiganiro byacu biri on trend tanu kwa tanu utamisinzemo ikintu na kimwe. So wodukurikiye rero aka kanya nimba ari nabwo ukiza kuri Road TV, you need to do what? Subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubana umunsi ku wundi. Waba uri mu majyepfo, waba uri mu majyaruguru, waba uri burasirazuba, waba uri burengerazuba, waba uri mu mujyi wa Kigali, waba uri Nairobi, waba uri Zanzibar, waba uri Chicago, anywhere you are, kwisi kabisa, you are most welcome. Muri abantu bagaciro cyane, murabizi turabemera cyane. Yo, uyu munsi muniki dufite muri It's All About Trend, ufite amakuru n'ibihumbi ijana. What you need to do is to pay your attention, ugakurikira ikiganiro cyose nta nakantu na kamwe umisinze, nibwo uraba ubaye updated muri showbiz nyarwanda. So let's start with the It's All About Music. Guess what? Muri It's All About Music niki ngufitiye, niki nkuzaniye amakuru ari trending kabisa. Videos zabaye dropped out, z'abahanzi bagiye batandukanye, abanyarwanda, abanyafrika, hanze ya Afrika naho mbona kugereyo tanu kwa tanu. What you need to do is to do like, share and subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone aya makuru y'imyidagaduro udashobora gusanga ahandi hantu aho ariho hose. So reka nangirane n'indirimbo ya mbere rero y'umuhanzi bita Noneho featuring Platini P. Iyi ndirimbo nta yindi ikaba ari Look At You, ikaba yarakorewe muri Kina Music kabisa, ikaba yarakozwe na Crema, video ikaba yarakozwe na Medi Saleh, ex wa Shadibu, you already know. Ariko ikaba ari indirimbo nziza cyane kabisa, imeze neza. Ikaba yaranditswe na Crema na Platini ndetse na Noneho. Ikaba ari indirimbo rero nziza basohoye, ubona ko barimo baragenda bakorana cyane abantu muri Kina Music. Hari ukuntu bari kugirana collaboration imeze neza cyane, kubera ko ishobora kuba ari nka song ya gatatu nimba atari ya kane muri uyu mwaka Platini P na Noneho batu dropping out kandi zikaza ari so sweet. So you need to check it out man, anywhere on Spotify, YouTube, Twitch, anywhere you want kandi ushobora kwisangaho. Iracyari new cyane kabisa, you already know. Ngiye mbabwira ibintu bigezweho pana, ibintu bya kera kabisa. So indirimbo ya kabiri rero ikaba ari y'umuhanzi bita Israel Mbonyi rero akaba akomeje no kugenda yamamara cyane muri aka karere dutuyemo, kuko kugeza ubu ngubu amaje kuzuza 2 million subscriber on YouTube. Oh my gosh, ni ibintu bitangaje cyane ku muhanzi w'umunyarwanda ko afite 2 million subscriber. Ni ibintu byiza cyane. Urabona ko usibye n'abanyarwanda gusa n'abatanzania na Kenya na Uganda, muri aka karere turimo kabisa n'umuhanzi uri gukurikirwa cyane, especially ku bantu dukunda Imana, abantu dukunda indirimbo za gospel. This is another hit, another song, indirimbo nziza cyane wakifashisha mu masengesho yawe, mu kuramya Imana, mu guhimbaza ewan. So indi ndirimbo rero nayo ikaba ari gospel song, ikaba ari umukobwa bita Murava. Iyo ndirimbo ikaba yitwa Ndinde wo kutizera Imana, ndinde wo kudasenga Imana bro. I started to preach man, ijambo ry'Imana, and I'm here to tell you about imyidagaduro. So you need to check it out man, mukajya kuri platforms za Murava mukareba iyo ndirimbo Ndinde. It's a good song nayo ku bantu twizera Imana, tunemera Imana. So
reka rero gatoya twiyambukire tube tuvuye mu Rwanda aho gato tujye muri Afrika muri rusange tugarukane n'indirimbo y'umuhanzi wo muri TZ bamwita Alikiba akaba yaramaze igihe kinini cyane atadukubita song kabisa. Today akaba yadukubise hit ya Danje bayita Sela. Is it Sela? Yeah, Sela Alikiba. Indirimbo nayo imeze neza cyane. So iyi ndirimbo ya Alikiba rero akaba yayidropinze yakorewe yakukingiwe cyangwa se yaproduwe So iyi ndirimbo rero ya Alikiba ikaba yarakorewe muri label yitwa Kings Music Africa. Ikaba yarakozwe na producer bita Genius Genie kabisa pro w'umuhanga nawe ubona ko career yarimo arabizi neza cyane akomeje kugenda ku beta imizigo hanze irenze cause Alikiba naga ari umuhanzi mutoya cyane, you already know him kubera ko yagiye adukorera indirimbo nyinshi cyane zagiye zikundwa muramuzi. Still now akaba dropping imizigo ya Danje akaba ari umwe mu bahanzi rero mu gihugu cya TZ bahagaze neza bahagaze bw'umu bari kugenda bakora ibikoryo byinshi cyane muri industry especially ya Tanzania cyangwa se TZ. So indi ndirimbo nshobora kuba nakubwira rero ukajya kureba ni remix y'indirimbo bita Amanda y'umuhanzikazi wo muri Tanzania umugore wa Diamond Platnumz kabisa uhagaze neza. Ubona undi rero akaba mwita Zuchu akaba ari Amanda featuring Spice from State we muramuzi no umuraperi wo mu meri wa Dangerous. So bakaba barakoze remix rero y'indirimbo ikaba ari ingoma nziza cyane ya Spice akaba yarakubisemo verse ya Danje kabisa itakwereka ko ya he from State USA kabisa. No, she from State bro. So indi ndirimbo nshobora kukubwiraho rero ni y'umuhanzi bita Shenseya from Jamaica kabisa umuraperi mwiza R&B mwiza Afrobeat mwiza dancehall mwiza akaba ari umukobwa uri so talented mwiza kandi she's so beautiful anyway. Nawe rero akaba yarakoze ingoma bita Boss Up ikaba iri on trend right now on every platform you can find it kandi ukayibona neza cyane cause je banagutaye mama Amakuru ya Danje yizewe kandi ku gihe imyidagaduro imeze neza. So indi ndirimbo ushobora kureba ni y'umuhanzi w'umuhanga from USA United States of America bamwita Lil TJ. So akaba afite indirimbo rero yakoze bita Letter to My Broke. Letter to My Broke bro. Irarenze Lil TJ tukaba twari tumukumbuye yarashize iminsi myinshi cyane atarimo ara dropping indirimbo ariko right now man you dropping the song is so sweet man kuri ya vocal ya fresh kajwi ka bien ka melodic sound kameze neza. So nawe rero akaba yasohoye ingoma bita Letter to My Broke, go and check it out. Indi ndirimbo nakubwira ku bantu bakuru bameri bacu mwese tutabibagiwe bantu basa nkabegeyeho hejuru mu myaka ho gato ni indirimbo y'umuhanzi bita Animal muramuzi cyane akaba ari indirimbo yitwa Depressed kabisa akaba ari indirimbo yaririmbiye bantu baba barabaye depressed mu rukundo rwarakubabaje for somehow boyfriend cyangwa girlfriend wa yaragukatiye ukaba depressed nyine ukagira iyindi mitekerereze itari good itari normally go and check it out man. Animal yagukoreye song to listen brother. So tukiri rero kuri music ndagira ngo twivugire kuri EP y'umuhanzi w'inahi wacu bita Yaman umaje kugaragaza ko ari umuhanga cyane umaje kugaragaza ko afite imyandikire myiza cyane. So right now rero akaba ari gukora project ya EP ye iriho indirimbo enye. Iyo EP ikaba yitwa Inkanda Vibes kabisa urumva ni EP iri based ku muco cyane Kinyarwanda Abanyarwanda. It's another song to listen in these coming holidays. You don't need to miss it kubera ko man muramuzi Yaman ni umuhanzi w'umuhanga cyane kabisa. Right now rero akaba yadutayemo show arimo arakora kuri EP ye bita Inkanda Vibes akaba ari indirimbo tugiye kuzajya twumva muri izi holidays ziri kuza. Nyiri kuri Yaman rero nkahita nkubwira project afitanye n'umuhanzi bita Zero Trap barimo barakora indirimbo bita Samalaya. Abantu bategereje ari benshi cyane kabisa kubera ko bombi uko ari babiri n'abahanzi b'abahanga kandi bafite imyandikire myiza. So wita ufata umuhanzi nka Yaman ugahita umubuza n'umuraperi umudrill she umupopo cyangwa kabisa umustylist wa Danje muramuzi CEO from NYA
bafitanye rero project y'indirimbo bita Samaraya. You need to wait for it cause it's another big banger for the big time ku muhanzi wacu ZEO, akaba ari featuring imeze fresh ko murabizi ntago bari aba G's ba Madrid ntago bakunze gukorana ama featuring n'abahanzi bakubita zino style, ariko nyine urumva ni ikintu cyiza cyane kabisa baba bakoze. That's why we need to wait for it, man. I know that Zaza song meze neza kwa ko n'abari artist babiri bameze neza kabisa, bahagaze neza muri career yabo. It's all about music yacu rero y'uyu munsi, reka tuyihinira ahangaha kugira ngo tuzahurire mu yindi part, the next part bro. You know that mukubita part on Tuesday and Friday. So nimba rero warukurikiye It's All About Music, you need to wait for the next part bro. Let's go to the It's All About Fashion. So today rero muri It's All About Fashion yacu rero ngufitiye top 5 agencies ziri gutrendinga ku mihanda yose yo mu Rwanda bro. Wowe rero uri kutureba ukaba nawe uri model, you need to listen kugira ngo wumve nimba namwe muri mu trending, nimba mutarimo kandi bivuze ngo mukeneye gukora cyane kugira ngo the next time nzabe nicaye hanga ndimo ndavuga ngo your agency is on trend ku mihanda ya 250. The first agency on trend man right now ikaba iri kuri trend, iri gutrendinga byatari, ikaba ari fashion agency yitwa Rifi Fashion. Bakaba bari on trend, bakaba bari gukora cyane, bakaba bari gukora ama videos arenze, bakaba bafite na performance muri Silver Gala on this Saturday. Ni ibintu byiza cyane. So tujye kuri fashion agency ya kabiri iri on trend, ikaba ari fashion agency yitwa Phoenix Fashion Agents nayo ikaba ari fashion agency iri kugenda trending, bari gukora cyane, ni urubyiruko mainly. Urabona ko harimo abana bakiri batoya ariko ubona ko bari so talented, ubona ko hari ahantu bazagera nibakomereza kuri uyu muvuduko bariho. So fashion agency ya gatatu ikaba ari Routine Fashion Agency, nayo bakaba bameze neza, bakaba bari gukora style za gangster. Ukabona ko nyine nabo ni ibintu byiza cyane. It's another creativity wazanye muri fashion kabisa, ubona ko ari ibintu bya fresh bimeze neza. So fashion agency ya kane bakaba bayita Legacy nabo bameze fresh, bagenda bitabira ibirori bigiye bitandukanye. Urabona ko nabo hari ahantu bari kuvana impano z'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, especially muri youth mu gisata cya fashion, hari nabo bari kuzigeza. So nabo bari on trend cause man they are working hard man nowadays. Le fashion agency ya nyuma nakubwira bayita Ganza Fashion Agents nabo bameze neza kabisa muri career, bari kubikurikirana fresh, bari kugenda bakora udukoryo twinshi cyane, ama creativity ameze neza cyane. So tukiri muri gice cya fashion rero ndagira ngo twambuke gatonya tuzamuke tujye ku rukuta rwa X rwabo bita Louis Vuitton. Bo ni abastari cyane, murabazi mu bintu bijyanye n'imideli, barabanza bakikurikira. So ku rukuta rwabo rwa X rero bashyizeho iki kuri Louis Vuitton. Rero tukiri kuri Louis Vuitton, muri Louis Vuitton badufitiye iki, ni inzu y'imideli kabisa imaze kwamamara ku isi hose, kuko right now bahagaze kuri platform nziza cyane. So this week Louis Vuitton aba brand ambassadors bayo cyangwa se abanyamideli bayo, harimo abakinnyi b'ama movies bagiye batandukanye, bari kuyisura i Paris aho inzu y'imideli ikorera, n'ubundi ubona ko ari ibintu byiza cyane. So ni ibintu byiza kabisa, ubona ko natwe abanyarwanda tugomba gutera ikirenge mu cyaba ari abantu, kugira ngo byibuze next time nihaba iki gikorwa cya Louis V bari kwakira aba brand ambassadors, tuzabe turi kubonamo one of Rwandanese models kabisa, kuko urumva byaba ari ishema kuri uwo mu modo ndetse no ku gihugu cyacu. So Louis Vuitton rero bakaba bari gutegura ikiswe Louis Vuitton Art Deco. Bizaba iyi Louis Vuitton Art Deco ikaba ari igikorwa gishyashya rero Louis Vuitton bashaka gutangira guhera kwa 26 kwa 11 2025. So we need to wait kugira ngo tuzarebe Louis Vuitton Art Deco. Bikaba ari ibikorwa rero bizakorerwa n'ubundi aho iyi nzu y'imideli ikorera mu mujyi wa Paris, France. So fashion numva twaba tuyihiniye ahangaha rero tugahita tunyarutse cyane twirukanga duhita twigira muri dance. It's all about dance. What we got in dance, man. What is trending in dance?
you need to do like, share, comment and subscribe for more trending videos about the fashion. Let's go about the dance, bro. It's all about dance yacu rero y'uyu munsi bro, nakuzaniye ababyinnyi batanu b'abajama kabisa bakoze boro za dance zirimo creativity, zirimo feeling the music, zirimo man, zirimo iki vibe cya dance man, zirenze nyine nawe ureba ugahita wifuza kuba nawe uri umubyinnyi niyo waba utabikunda brother man. So abo ni bande rero. So umubyinnyi wa mbere rero wa dropinze video yari kumwe n'abagenzi be, ariko ikabasha kuba yajya on trend, ikabasha kuba yaba video ya fresh. Uwo na wundi bamwita Onani Only. Onani Only akaba ari umubyinnyi uturuka mu itsinda rya Afro Hit Crew kabisa, nawe akaba yarakoze video ya dance. Umubyinnyi wa kabiri rero bakaba bamwita Afro Serious, nawe n'ubundi akaba aturuka muri iyo crew ya Afro Hit. So umubyinnyi wa gatatu bamwita Afro Kanani, akaba ari umubyinnyi ubyina ama Afro House kabisa, nawe afite video on trend imeze neza nawe ubona ko arimo arashyiramo imbaraga cyane kabisa muri dance. So umubyinnyi wundi bamwita Amani Fama. Amani Fama akaba abyina contemporary dance, cyangwa se za dance umuntu abyina akabasha kuba yaguhereza message runaka atiriwe kubwira gusa wenyine tu muri art ye mu kubyina. So umubyinnyi wa gatanu bamwita Coffee Wallet. Coffee Wallet from Monsters kabisa, nawe akaba ameze neza, arimo aragenda akora ibintu byiza cyane kabisa, arimo aragenda kubita ama video menshi ari on trend nyuma y'igihe kinini tudaheruka kumubona. Ndumva duheruka kumubona ku ma stage ari kubyinira Bwiza cause he's no mubyinnyi wa Bwiza too in general. So dagara ayo makuru yonyine rero ngufitiye kuri It's All About Dance, na ngufitiye n'aba baby batanu kabisa bafite moves za dance bameze neza, barimo baragenda bitwara neza muri iyi career ya dance brother. It's all about dance bro. Uri gukeka bakobwa ari bande bro. Umukobwa wa mbere rero witwaye neza kabisa akaba ari on trend this week, wona wundi bamwita Divine Gavin. Divine Gavin akaba ari umusista nawe ugenda ukora cyane, umeze neza, umaje no kugera kuri standard ya fresh kabisa kuko muri industry afite izina runaka amaje kwandikamo. So umubyinnyi wa kabiri bamwita Rehana. Rehana iri zina riragoranye cyane, ushobora guhita ugira ngo ni Rihanna, ni Rehana bro. Na wararenze she's good, afite paza fresh, afite finyorasi imeze neza, na urabona ko arimo aragenda abyitwaramo fresh kabisa. So umubyinnyi wundi rero bakaba bamwita Bella Dancer. Bella Dancer nawe ni umubyinnyi umeze neza kabisa, ni umwana w'umukobwa ukiri muto ufite energy kabisa, ufite finyorasi, ufite moves za dance, choreography zitabaho, feeling the music. Ubona ko nawe she's good kabisa, she's good in this career of dancing. Dite tugaruka kuri uyu mukobwa witwa Divine Iza. Ba Divine bamaje kuba benshi cyane muri dance kabisa. Bivuze ngo yandi mazina ntabwo muri kwigaragaza bro. Muragira ngo igihembo nitujya kunomina izina ryabaye on trend cyane muri It's All About Trendy, tuzasanga ari Divine wala dereo batuzi ba Divine wa Divine Gavin. Ahangaha rero ku mwanya wa kane nkuzaniye wo bita Divine Iza, na wararenze yameze neza, arimo arakora ama video ameze fresh kabisa, ari on trend. Umubyinnyi wa gatanu rero bakaba bamwita Divine Blessing. As I told you, ba Divine bamaje kuba benshi bro. Mwebwe ayandi mazina muko wapi man ko tutababona bimeze bite? Ntabwo mu dancers nta mu dancer witwa byibuze nka Priska wenda tundi tuzina nyine dushyashya natwo tuba dusoundinga good. So let's meet in the It's All About Trend yacu next part. This is the end of this part bro. Ngiye turi kumwe, you already know. Colors 23. Hasta la vista. Shit.